ikaze umwungere kuyashika hano. Acha tukaribishe mchungaji afike. Asengera abagiye gukorera Imana gutanga ibya 10 n'amashikano. Aombe wale wanaenda kumtolea Mungu zaka na sadaka. Pandisho tukufu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ndabizi ntakekeranya. Unajua bila shaka. Kandi twarasenge. Pia tuliziombea pesa. Kandi ndazi ko hari abamaze kuyaronka muri mwe. Nina uhakika kama kuna wenye miongoni mwenu walishapata pesa. Kandi hari n'abandi bucayaronka kwa wengine kule watapata pesa. Ijambo twari tumazemo iminsi. Neno ambalo tuko nalo siku Ninasema hivi. Kuvuga nako. Hilo ndio tulikuwa siku tukisimuliana. No mugatondo igihe twari kuri radio. Hata asubuhi tulikuwa kwenye radio. Twavuze ko Imana igiye kubacira urubanza vuba. Kwamba Mungu anakuja kuleta kesi kule. Kandi urubanza rudukiza. Na kesi ya kutuponya. Kandi ndabizi neza. Uhakika. Mvuga Mungu nishijwe. Ninasema sana nabii wa Mungu. Uko Imana igiye gucira urubanza vuba. Mwaka kesho, vuba si mu myaka yo higa, miaka ijayo, si mu mazi ya kure, sio miezi ijayo, ahubwo vuba ni guhera ubunyene. Ya 10 ayo sari wawe, hayo sio hizo, si pesa zako, kandi ndio bigashobora kugarura ubuzima bwawe, unaweza funga maisha yako. naho mukora n'abapastori bo, ndio tunaweza alika mapasta wote kugira ngo dushobore kukuvumura, ili tukutoe laana, kandi wagunze Imana ulimnyima Mungu. Ico ni cyoshoboka, Hicho hakiwezekani. twebwe turiho nk'abagomba kuvumura abantu, Sisi tuko wenye kutoa anasi kwa watu, kandi turiho nk'abantu batanga umugisha ku bantu, wenye kutoa baraka miongoni mwa watu. kandi uyu munsi Siku ya leo unasema waki wote, kandi ndio kuva Yesu wakati Yesu yavuga amajambo y'ukuri, anasema maneno ya ukweli, abafarisayo bikabaga mu mutima, Bwana wasononesha iminsi yawe ikoreye siku njogi sibi, iyo umuntu umwere ku muti kuboresha dawa kugira ngo umwere biragorana, utumie inashindwa. rimwe rimwe hari guhumurura, Kwa sababu mtu anasikia dawa ni chungu, birakongera kugira uri tatizo kunywa dawa chungu. kandi tumanda kubarira ngo wiyemerera Bali ndugu yangu, wiyubare jitahadhari, nutahane umuvumo yeye na laana w'igishingo cyo guheza wakati wa kubarikiwa. Omba sengere, Acha niombe abantu bose bagomba watu gutanga, ambao wanataka kumtolea Mungu. niba ukeneye gutanga Kama Imana unahitaji kumtolea, urashira hejuru ukuboko, tia mkono wako juu, araguhande rope, wakupe barua, ushire mu ibahasha, tie mope, sababu uyigeregereshe jaribu uyigereka zoba isitafungua. ndabyibutsa Imana Kumbusha Mungu, yaravuze mu kandi sema tena, abashikama ya sadaka zenu abacira inzira wakatie njia. icyo ndabyibutsa Imana Yakumbusha Mungu, nzana ahantu tubana n'Imana, anakuwa anaikana shutumu. none si wabavuze ibintu Ulisema haya, yadutse ngo jewe ulisema mimi bivuze ko repentance nahitaji nipende abatunzi mu rwego rukomeye, chini wa hali ya mu juu, buryo bw'impembe, hali ya kiroho, no mu buryo hali ya kimwili. Tase intumbero yanjye, lengo langu, inyota yanjye, juu yangu, imigambi yanjye, mpango wangu, nifuza ko baba bakire nataka kuwa matajiri, mu buryo bukomeye, hali ya juu, abakire mu mafaranga, matajiri kwa fedha, abakire mu buryo bw'impembe, matajiri kiroho, abakire mu gakiza, matajiri kiroho, abakire mu mafaranga, matajiri kipesa. ibyo bizova ku bantu batatu. Atatokea kwa watu watatu. Mtu wa kwanza Ni wewe uhagarara mu ijambo ry'Imana, katika neno la uwa kabiri ni jewe nahawe kuguhezagira kukubariki, avuga amajambo kuri wewe, ukiri mema, uwa gatatu ni Imana yo gushitsa